Ajme, kako sad 3 stvari? Ne znate sigurno svih 10 imena naših magarica. Ha. Aj ti to. Ali dobro ste se spremili. Totalni hit. Neze opet priča kruh i salama. A to je naša Ne volim takve likove kao što smo mi. Ja sam Brankica. Ja sam Pavlo. A ovo su naši proizvodi od magarećeg mlijeka, krema za lice s magarećim mlijekom i gel za tuširanje s magarećim mlijekom. Ovo je Viktorija. Kao zaboravili smo nju. Iako su im crni zubi, iako su zdravi. Znači, nekako su onako tamni i daj nešto još, ti si s njima ovako dosta na ti. A, da, oni njega prepoznaju, znači na ono otprilike... Može kilometra menicu. Na kilometar ga skuže, kao pas. Vi nekad probali magareće mlijeko? Ono je slatko. Znači, slatko je ono jako bogato laktozom, ali nema u sebi toliko masti, tako da izgleda kao da je nekako razvodnjeno, a slatko. Ma totalni hit. Pa ako se ima, naravno i za piće, jako je i za konzumaciju, zdravo, a u kozmetici je to nešto posebno. To je baš onako nekako premium proizvod. U čemu je draže? Pa u kremi. Apsolutno selo. A mi smo dosta živjeli u gradu, onda mi možemo u prije znati šta je bolje za nas. Pa evo nas. Znači, da li bi nekad pomislili da neko ko je radio kao projekt menadžer, da će uzeti motiku i kopati oko smilja ili da će uzeti lopatu i čistiti ispod magaraca? Život je bolji, ali još jedemo samo jedan put dnevno kruh, salama i majoneze. Opet priča kruh i salama. Ovako sve ukupno ja ne znam broj. Znači, mi nemamo pojma koliko, ali imamo 10 magaraca. Magare, jedan konj. Imamo vučicu, Arku. Češki vuk, da. Da je češki vuk. Imamo Majni Kun, veliku macu. Horus i Dijano su sokolovi. Pa Elza, najmlađa mala magarica. Imamo najmlađa magarica, sad ima oko mjesec dana, mislim. Špar je sa svojom profesionalnošću stvarno zaista nama dao odličan vjetar u leđa u svim sektorima. Tako da bez toga taj proces, ako bi se i dešavao kod nas, to bi trajalo jako, jako dugo. I to što su stvari povjerovali u našu priču. To je ono čudo, wow. Da. Što su nekako htjeli takve likove kao što smo mi. Sreća, strah, ogroman entuzijazam.